kin kenda ke bakidu nanga stofutu ka mu kondo ko kulmu ka mbanza ya mbanza Kongo or ke ngenza mo ko bika kyo lumbu kyaki wazol ke ganen kayulu kwa beto be fofa la be bantu pour kwa kanda ndombe te yewunu kyaki mpasizani kazimana ko kibin kondolo bankwanga wo lolo masafa wo lolo kansi masafa mabeto kama yidi kadi ambuko pourquoi inkibitu kondolo nzambi eto ebutu talamana makala mumbanza ya Kongo mbadon saka mbadon dozi kansi te wonu kyaki besimbanza Kongo kata sika menetu ko lumu kile ke usika masa enkangwa ku kesi kikala yetu kadi beno kal funako kuba ngola bakuzolele nzambi eto kiele ka bakuzolanga enzola mpe mpivi kansimpe kada mpe mpe bovuide ufunu kada mpe bakavanga muntu ko tavangwa muna kifani fani kya tuwide longi de tukini munkanda ko moyo yinkute tontete kumbanza Kongo tone vuvo ntangwe yingi sto kala mumbanza yayi beno batatu bandongo silo tuyidi kila mene yetu nsatu swagane lo vuva mu kunsia yangola kumbanza Kongo mpe lo vuva mu nda Afrika de amvimba lo vuva mu nza yamvimba mpe tulombele lo vuva mu nazora kwa sey mwana verela amen. Bikata kubama tatonda mvovu mya sedieto wanzambi tumukumbwa se mwane mwanda velela munkumbwa se ye mwanda velela tukala muna fulubi yetu twavingila papa kafaika muntu katela miku tukala muna fulubi yetu Deuxième journée de son éminence en Mbanza Congo. C'est vendredi 15 janvier 1988, 8h59. Il soigne le malade. Tout Mbanza Congo ici en Angola bouge pour venir avoir la bénédiction du Saint-Esprit.
On se précipite. Va être pour le commissaire Domingos. C'est notre représentant en Angola. Voilà, chef représentant. D'abord, c'est moi qui dois commencer. C'est avec joie que je me trouve à côté de vous. Pour venir purement simplement vous saluer parce que c'est vous qui dirigez la région ici. Parce que partout où je passe, je dois voir les autorités
Castif, ministre de Poudine. Alors, je pensais en ce moment-là, vous n'étiez pas encore né. Et on pense que dans notre bien la citoyenne. Alors, je suis venu hier pour voir le fidèle et demander un peu quelle est la position de nos fidèles, comment ils se comportent vis-à-vis. Como faço em todas as partes, para primeiramente saber qual é o comportamento da igreja, porque eu recomendo sempre que os primeiros obedientes devem ser da igreja. Babakane mambu, duna ulunga, babongele mpemba, bakufi